Aha, wibare kutureba Nkore Media TV izina ni Beyazine ZDJ Serebo wambara ntukwereza ku rugomo rembo rwambara kandi offices zitu zijya hajuru kwa Go Plaza wanuza kuhika tax park aho ntukwakira kandi nsima buryo umwe ecari ikora nokore chamani ntujangu tuzakuhereza. We must build our nation with you kandi tubasimira kimwe abasubscribe injera bakurebe ibintu byitu all over the platforms ezitukozesa YouTube, TikTok, Facebook na Instagram. Nimukore chamani munonga erizoba twine omweshonguzi witu nyamurungi, very talented. He has a block. He is also a pillar in our Western Ugandan industry. Prince Xzit Ninkwesiga hitmaker challenge nebindi byinji munonge byeshongoro nibyegambera tukuza kumwanjora byinji tonda tukentu mwakira kandi atugambire rizobe cyatwine. Xzit twakwakira ari Nkore Media. Niya nakira sebo benzine. Nabakira in fact kanko sorry murusho ryahana n'umushija wa mani. Ya man. Konka we ntwija kwetwa. Ya abarebe ba Ankole Media. Ogun Prince Xzit nkaburijo. Ndiaha n'amashemerwa mwinji ahabwizoberi. Izoberi nabasa kusigninga contract na manager Roger aho henyine katukwaterera ma orukutureba ari Nkore Media TV omuramuguru hono guha Prince Xzit yafuna management insya ya signinga contract today na manager Roger baza kutugambira ebiryo mu contract nitubaso butaza deep akubane arume bikuba biri personal konkati nkabahagize ba Xzit ineba kubane benda kumanya Xzit. After all this time otakurebe ko mu camerazi music yo tubintu jufuna obiro ryaki obyo nyuma yo kurondeki ninga ngoko kumanya ibintu bya music nibyetaga kwetereza no kuhereza abantu ikintu ekiricho. So nyowe tinkunda kushoza music fa nikunda naza gukora ikintu kizo mu bantu. So nkiza nabasigira challenge ekinkuhamya na hati nekitera. So ya natambara mukache naza kutereza life yanje because I had a lot on me ebyabire mbiteganisa Xzit na image inabirengizera na yiti yabasa kunshemeza nagira ngo kanga arike nyuma nyetereze nize nko mweshongozi Ayine birumberwa kandi ari kwenda ku building legacy etarargoho. So nkaza home rehab nka Xzit norebe karamu nonga media ngo Xzit nakoresa drugs nanywa marwa. So that period imbire ntakurebeka munonga ntakuza mu misho ga camera ntakora ki mbire ndiyo kwe ninyetereza nko mushija kugira ngo kindaze garko mu misho gabagizi banje no mbantu bona bo supportinga music barebe Xzit Omusya. So aza ruhango mbwiro bwe yampera no mugishano hombwine iro mushija wa mani oba kweta manager Roger. So you expect a lot from us this year. Yeah man. Kambanze director mbanze ngani na Roger. Manager Roger. Twakwakira se. Nanye nashemerero bashanga se. Wasibote. Nasibaje mazima. Uri butere bari Nkore Media TV kandi kambanze no kusima webare kuija kujangu oturetere Xzit. Webare kunsima konkani weta kansimire kankusime abwo umugisha guwampereza kurebuka ngo wanyereka abahagizi ba Xzit mwena baryo kwe abunkumanya ntakumanya mazima garahanga himbire ntari mwe badere kuhagira music wa Xzit. Arunshonge ndije nyume etwirene kugita na Xzit kujango hateje shaha ibyari munatugambire byabarimo setback yafuneremo kujango oruge yo joti kanzo mutichoncho cyayo mu talent ye yinjite makasente Xzit ebyenyima bye binji tinko bemanya kwiyaho ni ntegeka shows nyingi nesho inabe ntegekere Xzit yantukirira na ma platform nareba ngo no mweshongozo murungi kwiyagireho tindachifireho onkaya gumana nterera masumu. So of recent and sinchire cheshongoro cha gospel cha Yesu asimwa nareba seriously ni hit ogo mwana umuntu kuyakuba mukwasireho mazima garahanga music ye kagendo misho ongacanshemeza munonga kandi kura ngo music weye mutwirinde muhurira mutwirinde mumutera kandi mumukunda mwebari munonga jesha wija waza kutasento music orye nyuma yo mweshongozo enyuma ye no mweshongozo ndijo wabe wa managingiro ati ombe kwatagene nabenyuma kunkubagamba ejesha Xzit naza kugira irizo bajya nchaka ngenda kuba ngogo nyenda nzimbe Xzit wenka Xzit
okwiyaho nindeba abana nkabana babe barabana ndeba y'abandi bana bashatu mu Western Uganda tinkagamba amazina gabo Xzit ecaranyereke umuhanda guturatamburiremo amangu dalinza garaka ngambe ntinyetago mweshongoza atinati tukujya ngo nimbe kora abo kujya ngo nyine sente ninkunda music ninkunda Western Uganda ninkunda abantu ba Western Uganda okuyo kinanyenda kukubiriza abandi bantu echo kureba music tikikomawo no manyabwenchi music mu Central Uganda netambura munonga omugiga nabari yawo yare bakeshongoro kamushemeza yanyenye umutwe ntakara teresumu abuzo mweshongoza akeshongoro kakabonera nakwereza yeze shohoza kandi ninga nakuyamba heki tamburo hikaha so twantu kurebyo nka abantu bakurwa mu Western Uganda music ya Xzit ni muhango munonga no kukira kumukumureba kubanga nyo ntambuye nabeshongozi abamani abamo kurenka abamani nkanyoni ndeba ngo Xzit kunabatire hamani kandi we nabasinga kuba wamani Xzit twagaruka kwa kunuyo wawo yatujangu omusindikira akeshongoro Kasya tugire ngo nikora umuno ugaruka nako kandi nikaja mu kamasimu oje ozo mu gospel kandi ya akeshongorano baketa asimwe mukama nkeshongwire kusima rahanga wanje okwa hanyihira umucoma himbire nsibirwe ahanyihira kambonera umuntu ubona kubaza kutandika gukora nawe ahanyihira mu life yimbire ndimoyo koreza drugs no kunywa marwa na life like Xzit hati no muntu ariko bari yahabi Ayine sento munshaho Xzit no muntu you know me bro you know me so right now life yanje is with humility. I'm a humble person. I'm a person who believes in God. I'm a person who is focused. So a church show is a purposely kugambira abantu abaryo kwa barukubingura hangana basa kuhindura imbere yona audio neshohorera izoba video mu weekend mwibere nayo neza kuba neshohora set kumhanda gwigwira shitamoyerire byawe byiwi omuzigu wawe basingwira ruhango utukura myahurire haya yaman akeshongoro mukatero makanisa umukereziya nikakorufayinga yaman akwa keshongoro kuyakansindikire uko noshangu na yeshongora nyowe wachetegereza mbene nkahura naba motivated yati ugo mwana oburamu bwa kweshongora kanoshana butambara no bwanje wachetegereza nabatached nagira ngo aburi imbera yona eji message eyine kwikara buri muntu wena mu Uganda kugira ngo ayege ayakubasa kuba nabasa gukora ikibo mwana wo muntu amanye ngo ruhanga nagira na yakuba nareba ariyo mu mberambi amanye ngo yagarikire ruhanga ebiye byo nabasa kuterera wachetegereza so tukurikiza keshongoro konga nyendara urikize keshongoro cha Xzit awurikize information erimu neza kumucyusa ne kumuhindura no burambwene bukucyuka uri kuturi hari NKORE Media TV tuna Prince Xzit manager Roger na Sokoto Uganda kandi uguwina ruho namanye ko ibintu bikutambure bya Western Uganda munonga numanya nakera gambagurika byinji konkeri izoba ninyenda nzoba wa Sokoto mbone garukira abashije abakuraba Sokoto ni uri kubasa kutuhereza highlights akuba Xzit abaryo mu ndongo uri kumureba ebyatwire nakora byo nanobereba iyo noreba ngo ecyakugamba ngo yagaruko mu nyijansya ine kikumanyisa ninga ryahana tukanga nimaza no kora Omusya abareba Media TV me bari kureba insongeje ikibuzo cyo wambuza ko je ngutindi serious nacyo tekabenda hanuye so kumangu kiri serious ni insonga gwe cyenda hanuye Xzit kuya kuzira keshongora ako nakahurira nk'umurundo gumwe nabanyateke shongoro kibonere munonga ubunda ebishongo nibije twatwire mu Western kwanyo wampchiro inakadodi tingaste tinkwana time nesekene tingaje kuhereza so nyo tukujya ngo nyo tiri manager wa Xzit konga umuntu no kore kibonire nanye nikisima Xzit kishongoro cyakoze kikunchurire na yatananye nza kushuka ho mbiri wacenga nyine kuyangambira ngo yafuna afune no muntu ramuyambeho manager Roger nashagire mushiza murungi nashanga ibigambo bye bibonire nibishemeza binuzire yatanga
nanye kankore iki nakachara kwa kintu kubasa ubantagura umucyeshongore eco ubankoraki umucyeshongore cyakibonire tumwe tuhagire umuntu wono wakore kirungi umuntu yakore kirungi tumusupporting ubukibi tumutere kiboko nishoga bucenda hanuya abwe cyeshongore kisya eca Prince Xzit iyo gambo nyine bingi Xzit yo noreba ari muna tujangwa biriye amashemererwa giyabiri nakora bona gacendize ibyo byona berekere byinji drugs whatever byona berekere namazuma umuntu twira nawe okumuhika munongo nuko kasota abantu akwaba oyo nabakwikirezamo kandi abakwikiriza no muri Xzit nko mwishongozi wabo iwe cyo nukigamba egisonga Xzit yagamba okwabirere umumbereze nyuma umushija hindukiri nyo Xzit ni mumanya ubane emyaka yimaze mu Western mu music industry Xzit ni mumanyo wakare nano wahati so yagamba kintu nabiya nyata nabiya Xzit takubiya ahindukire namazuma noreba ko non ekirundi cyawe sokoto hati iwe nori rwagataho mu music nimbanye ne kuchikubuza iwe nori a competition right nawe yabana bariho Xzit is ready eje shaka kugira ngo aje agaruka tutere nkeci yatukozera ari kureta za Ninkwesiga ensonga ejo ya Xzit kugira ngo nabasagaraka atutere nico basikabwe ensonga Xzit ayire byishongoro bibonire ngo abe naburwamu ngo kufuteka emere bonire kushanga nabara makanzari aza kanzara ko bakina ba manager roje kandi ko yaturetera Xzit remo shongozo murungi buri umuntu akimanya niyo bianzi no kimango Xzit nayishongoraje konga kibe kimbura muno koraki no kimanya beri yo tunga bibiri ejo ko banza okushemerwa munonga akwihireho ekindi abana ataka makantu ka catalyst njo kwashuma bitabo wade washimero tagarama munono bimanya tagarama tamanyira so Xzit ma mission yayizire nayo no kwayizire akanshobora akagamba na manager roja nengo kintu ekimazima nza kuzare vendizo nekanto kuza mutu tutiya no kushanga abeshongoza Western bona bakwatwaho manyati nora Kampala no mu Western bakutuma beshongoza makaga ngubahwayo so manager roja cyakora nabandi barebereho Omusya tushobora kutukuja ngo Ayine sente nyinje kiri yaho nakachaka Ayine nanangu obani 15 zara Xzit toro okore audio obatoro okore video toro za radio guno ze kutaya yayo nabandi bareberaho twasigara tukora tusyoya buri mu akakore cyayine kukora Western music ne kuzare vendizo we barumonga manager roja nyenda ngambera maze nyoni nkubuza akobe bintu bantu ba following tukurugombo to tukubara abeshongozi bine disappointments akoba bine characters zabo Irizo Xzit wamutandika murije yo in good terms nyenchakare mwakora hit yamera mapapa wenkawe wakireba ninga hajire zindi challenges zeye akwabeshongozi bine weaknesses zabo how are you ready iwo yetebekani sota kwandora ngo mweshongozi wawe kuguma Ayine yo kumwenda kindesire omuside ya Xzit ngo kuna nakugambire ti Xzit nga Xzit ne ruhanga so nyine kushaba ruhanga ngo kweceshongorekeye kibira ataki tikijombora mu bwanjye ayongere kututeraho embavu kurebeka ngo twagumana twatagana kubanga Xzit Ayine kubana amanyangu nanywe nkamanyangu no one is perfect kandi okutambara no muntu kikumanyisa ngo mutambara muri straight armu akashumo nakatembo kwe kindi kumushabane kintu eki Xzit abo mushije agumire challenges ziriyo music aho ninza gumaniye nyuma ye kuzo mishoga Xzit tinkusura ngo Xzit ngiye kwakira yesente ndeda konka mprena kwatwaho abwa talent yoha ya Xzit ati akoze sejo talent eyayine emusya cyaru kwenda ekindi yajangwa cyukira no yes no nkoko watugambera music yo no basa kubotwirugirimo konka ninyenda twikirize ngo emyaka 5 nyuma ninge 3 nyuma marketing strategies za music okuzabeziri kutwara music kujisa muntu biro byo kutambuza ka CD byo kutambuza ka flash industry hindukire generation hindukire twazombi bintu bya social media TV biti tinkumanya ba obwiro bu Xzit yarabireho ecamurabizeho na marketing strategy yabereho ne basobutabaye eriho hati tinguma mu cha marketing na no garura izina Xzit matugabantu kuba warimu matugabantu Xzit arimo tinguma kumwetebekanise kuja mugaruke mwijusa abantu Xzit aruho kandi yaretitse kugira ngo kutwetebekanise cyo kureberaho ninka media houses zone zuwarebaha by the way nahura nashemererwa munonga so
as media houses ezaziriya ejenta andukwa buriya yaraga yakwata ikintu cha Xzit akagenda akakiteka mwamani kubanga nobundi ateka hamani gakwingana ki ntine platforms zezenjawuro okwiyaho echenjawuro ekiro no kugira ngo buri platform yona ready kwatagana nanye ndi ready kwatagana nayo twari music wa Xzit omisho kandi twani tukore ibintu bya Xzit tinkumanya jemvude ya Xzit ebirerieta obirabe na yetwazata eje shaha media zenjawuro zona nibuza kubamba kwatagana na Rogers under the same time Xzit mwachetegereza we are dealing with the new Xzit wachetegereza Omusya munonga so katushabero hanga Xzit Ayine ruhanga Xzit orumo bwaro tambura yitu kari ruhanga bene yatwebembera kubanga nyonyi no kwikiriza woyine ruhanga aho kureba nkahagumire naho Xzit urumuntu wiriro kumarira bweshonga yakire iwe nyenda ncheburiziwe nachibuza Sokoto iwe notira music no manya pace yeri ho right now no manya bano kubara umune bakora way back okora ebyeshongora ayiwa korire breakthrough ayiwa bene muterera ubwiro bwe naba megaton naba competition yabere ka tari tifu nkati nyendo yikirize ngo right now abana bari umune bakora kabine waka akuba ejesha twine nka project ya made in Mbara twine music eri kumara tukubasa kuterekero cona yo runyankore echabe kitariho nyuma akuba uko ikari DJ kugira ngo music ninti how ready are you iwe yetebeka ni sota kuzomo rutaro n'abana ninga mu competition ukatuhereza twikire kufuna actually wanyisi yakantu kache kamaze sime DJ Alberto abwejo effort yakozire I'm so humble dahoro hona webare buzima echo ncho twire turinziro mu industry kugira ngo harige y'abantu nabo batwereke ngo they really support us abo kwabeshongozi abinji nibageza gukora ikibari kubasa konka tubireta kabwine supporting kejo men big ups to DJ Alberto nkanye nka Xzit this is not new nyokinkumanya ekina atiro mutwe gwanje as long as you have passion na no kumanya abantu ekibari kwenda what I've been in this game for years so nimanya abantu banje abo kuhagira Prince Xzit ekibari kwenda and nyotinkora bubblegum music tinkora popcorn music I do music that touches souls so music yanje njitebekanise actually no bumbire ndiokwe mbe ndio ni mpandika music yanje ni intereza music yanje ndio mu studios kugira ngo mbire nshita mu bandi yame I've been writing music I've been in studios in Kampala so I am ready to compete with everyone in the industry. Yeah, that's what I can say about that. As we sign out, give us your last words to kwenda rutereza kapera ka Ninkwesiga. Your last words abahagize ba Prince Xzit niza futani kano kubagambira nti mutanike kuronda Prince Xzit social media handles Prince Xzit official YouTube channel mostly Xzit in spelling Xzit in Xzit muzoho Xzit Prince Xzit official that is my YouTube channel muzoho music yanje yone roho ensya nakeshongoroka challenge karoho ni maka kabakorera yatinyizire nakeshongoroka se karashorera izo bantu baketa asimwe mukama so nako mukarinde yaman kapera Ninkwesigare batinyine boba no mutima kwiregona nabambuza ngungamba amazina media nebanza gona tinyine boba no mutima kwiregona nabambuza ngunondo mubinji Ankole TV nebanza zona ngwawe no yeshongora ori nkumuzimu nkuwanye buwanye papa yeah, man, yeah. We sign out. We had Prince Xzit na manager wa Omusya Roger tatuno Sokoto for NKORE Media bezini ZDJ Serebo Wambara Asmani ya kamera huna Musago production mukama nakora